حيران من نگو بهاره خوش بهاره هوارم گلو مدی با فقی سرکانی هاتی خواره ویل منی گلو مدی با فقی سرکانی هاتی خواره ویل منی سالا بر هنگامی چاقی دوران آبای فقی بود سالای سال دستوی خستن کلب چه برو میدانه کلا مشا شوتی قات جوره های واقل من مفدالی مخیر ندیو مالیا منو سالا بر هنگامی چاقی دوران آبای فقی بود سالای سال دستوی خستن کلب چه برو میدانه کلا مشا شوتی قات جوره های واقل من مفدالی مخیر ندیو مالیا منو حیران بر فکر بر سرچه مشا شوتی گریه که هی واخل من حیران بر فکر بر سرچه مشا شوتی گریه که هی واخل من شوقو بردای بجو بالا با فقی سرکانیه دبرقه هی واخل من دخوازی هم زینه که خرج مرا بهاتا بگوتنا با فقی روشا کلا مشا شوتی هاتیه بردان مرابنه مفدالی مخیر ندیو مالیا منو دخوازی مزری که خرج مرا بهاتا بگوتنا با فقیر جو کلا مشا شوتی هاتیه بردان مرابنه مفدالی مخیر ندیو مالیا منو
شادنام از دکم هرم یار مرانای گل گلک هدم چور شادنام از دکم هرم خوش ساعت خوش tabi dibên avberê de temaşevan jî belkî dibînin jêrnivîs derbas dibin çend dehanê li İstanbulê dîsa bi navê kecekî operasyonan pêkarî bûn di encama wê operasyonê de 6 kes niha di girtîgehê de dozgerî biryara girtinê derheqê wan didayê di nav wan de nûçegihanê rojname evrenselê Sadiye Eser jî heye mixabin ve devleta diyarê hê jî baqil nebûye wê bi van operasyona dixwaze tiştekî çareser bike ama tu tiştek nikare çareser bike ew jî biraviya bizanibin û hemû kes jî biraviya bizanibin em hêvî dikin ku rojek berê dev ji van qirêjiya xwe berde vê devleta ne baş em wisa bêjin mixabin Keko gelek spas. Her çi wagt jî kêm dibe welayî müzik gelek xweş e. Ama wisa kurtiyem ser projeyên pêşerojê te xeber bidim. Rastî jî di pêşerojê de çi heye? Tê çi bikî? Wek albûm, wek xebatên din li ser müzîkê. Belê hêj danasîn albûmê berdewam eş xwe. Ez ê beşdarî gelek ciyan bûm bawerim hevpêvîn derketine û derdikevin jî. Hêj danasîn albûmê berdewam e. Lê pişte em bêjin 2 salan hêdîdî gav ji bu albûma duyem bavêjin û albûma duyem jî bêtir bi motifên bluesê be. Hîn bilûstur be. Belê. Baştir e. Hîn bilûstur ama beryaya ama dîsa bi stranyan bidomîn. Dixwazim bi rastî jî tu hemû stranên xwe bêjî. Belê. Yani belkî ji xeberdanê re zêde wext namîne ama ez pê kêfxweşim ku tu zêdetir muzîka xwe bi me bidî famkirin û gudarî kirin. Niha dirêzê de herhalde Berkendal. Belê Berkendal. Berkendal. Ew jî gotin müzik dîsa ya tê û cûreya dîsa blues rock. Blues rock. Baş e. سبه قربونا دلی بهشو به های خوا دانه سبه قربونا دلی بنده بیرانی نخواه مشارتی و بیانی بنده بیرانی نخواه مشارتی و بیانی ببین ایواره روز لوا شوه شوان شوینه شوان ایواره روز لوا شوه شوان شوینه شوان ایواره روز لوا شوه شوان شوینه
Bir zor Spas. spas. Xeberek wek nexweş ez bêjim me şeş stran hilbijartibû ji Evet. xeynî qilîbê tevî qilîbê heft bû. بله Yani bine bicer bana bi rastî jî em ê karibin heft stranan بله di bernameyê dibêjin lê mixabin wext pir kêm ma. أخمه نانه Dumahî em ê nikaribin bêjin. بله Yani ew fabla jî gelek xweş bû bi rastî Evet, jî sen dîk û fabl bû. mirîşk û cîran bû. بله Ew çîrokekî herhalde. بله چیروک Ew jî دیکو tenir san. مریشکو جیرانه راسته Çi çîroke qene ben nikaribin بله bêjin jî em بله ê behsayî bikin. بله کنم بحث بکن نه دویستان دا دیک که و مریشک و جیرانک دیک دل که و مریشکی و جیران مریشکا خو ناده جبکو قلن دوی گرانه Lê tu nebê lê tu nebê cîran ji dilketiya mirîşkê belê loma nade û dîkê me her şev dinade û cîran her şev dinade mirîşk berdê xwe teşî lê dirêse û ji xwe bêdil mêre sewcê ji xwe bêdil mêre û ew dîkê me yê bedew û pêre cîran xwe dane heft jinan ji gundê me mala xwe bar dikin û ez deng wan dikim dibêjim ho dîko ho cîran ji gundê me bar nekin ew mirîşka reben ji xwe ji kezebê xwîna reştê werin bizivirin mala xwe Ama fabıl da Bale. müziğe de he ne? Yani bir cüre fabıl. Ee, Yani çiroke de he ama müziğe de teviye jinu cerban. بله Ya biraz بله diye he. شوسا بله بله Evet. راست وک Türkiye'de he bu. بله Du Kurdî. Keko dîsa em bahsa projeyên pêşerojê bikim. Bêguman albüm nûye belkî ji bo derxistina albûmekî hê zûye ama ve di pêşerojê de bi rastî jî konser û konserên tena serê xwedê karibî çêkî teynî xeynî danasîna albûmê. Planekî bi vî rengî heye tê li kederê konsera çêbikî nizanim xebatekî heye tune. وک مگو هیچ دانستن آلبوم بردوامه یه پشت دو سه مهان هم بیشن دو سه مشون ده ایدی کنسر ایدی دست پیدا کن بله Evet, و dest بهاره pêdikir. و ایدی چند کنسر دو هفت چیبن همش خو گوتن خو آگاه تر بکن سر Rastî jî Rakam. wext qediya بله mixabin gelek jî zû qediya em ê bername bi dawî bikin. Gelek kêfxweşim ku tu bi rastî beşdarî bernameyê bû. Hêvîdarim her pêşiya te vekirî bû heta ve heta tu vê muzîka xwe ya nûjen Kurda ne tenê hestiyar bike wa coşî bikî. زور سپاس رو بخندن و زور سپاس Belê temaşevanên hêja em hatin dawiya bernama xwe lê berî ku bernamê biqedîn dixwazim agahiyekî Kurd jî bidim. Hefta pêşiyê Birêz Osman Baydemir, Serokê Şaredariya Mezin ya Amedê ew ê mêvanê me be. Hêvîdarim hefta pêşiyê dîsa em ê bi Birêz Osman Baydemir re di çandiyarê de bi hev re hev û dû re rûberû bin. Her hebin spas heta bernameyekî dimên xêr û xweşiyê bin.